Ancha kusisqa kani kuyamasi, porque kunan tarinakunchik Tata Diospaq qillqasqanta ñawirinapaq. Reina Esther parlarqa Rey Asuerowan tukuy sonqomanta, chayrayku pay kuyakorqa kay pueblo judiuta. Munasqa kuyamasi, kay libro de Esther, capítulo 9, versículo 29 y 30 nin. Reina Esther, judío Mardoqueowan, qillqarqanku sut'i rimayuqta pueblo judiuman. Yuyarinankupaq tukukusqanta yakiyningu ayunungu. Chayrayku kunankama tukuy judío celebran kay fiesta de Purinta, yuyarinankupaq imaynatachus Tata Dios tukucherqa yakiyninkuta. Ama laduyanachu Diospaq ladunmanta, ima yakiyniyuqpis kaqtinchis, pay yachan imaynatachus yanapayta. Mark'ay sapawuqpaq kunandia. Bendiciones.